u koju bocu. Dakle, na stolu su bile 4 prazne boce vina sa etiketom. Označene sa 1, 2, 3, 4. Bile su 4 pune boce vina bez etiketa, označene sa 1, 2, 3, 4. 4 prazne, 4 pune. Ali s tim da su prazne bile bez etikete, a prazne bile sa etiketom, a pune bile bez etikete. Tome vic. Da. I na stolu su bile još par vantijeri sa bičerinima, gdje je isto bilo 1, 2, 3, 4. Kotizacija, rekao sam, 10 eura, koja je išla u dobrovoljne svrhe. I sad pogađaj, koja je vino spada u koju bocu. Ja, pošto nisam pijančina, nego pijem samo za obrok, imam instančan jezik za osjećan koje je vino dobro, ko nije. Iako ne mogu puno popiti, samo čašu. Ja sam išao jednom logikom i dakle iz ovih etiketa sam vidio da je jedno vino iz Veneta, gori znači sjevera, jedno vino sa Sicilije, jedno vino sa Sardenje. Koja je to logika vama rekla? Čekaj, jedno vino ne, bilo je na etiketama, jedno sa Sardenje, a jedno iz Srednje Italije. Sad sam ja stavio sam svako vino u glavi u svoju bocu. S tim da sam rekao ovo crno vino, gusto, iz kojega mirisalo zemlja pečena, ljetna, i mirisalo sunce. Ima se osjećaj da je gusto. Ja govorim da može biti nego sa Sicilije. Tako teško, tako. A ovo jedno drugo koje je bilo sasvim suprotno, i bila su sva 4 crna vina, zapravo oni zovu crvena, ovo drugo koje je bilo suprotno i malo manje gradi i malo kvalitetno vino, lipo, pitko. Ja govorim, ovo je sjeverna Italija jer je laganije. Pobiglo je ovome, Sad sam 50% zagonetke riješio. Recimo, stavio adakta, riješio. Ne znam je li točno. Ostalo mi je Srednja Italija i Sardenja. Ovo koje je bilo crnije, gušće, stavio sam na Sardiniju, Sardenja. A ovo manje gusto, isto kvalitetno vino, stavio sam Srednja Italija. I u oko 4 sata, 3, moji su mene odveli kući, ja sam odspavao, popio crnu kavu, gledao televiziju, a oni su oko 9-10 sati došli iz toga ručka.